tobela ya le kgona re tšweleng pele ka differentiation ya n5. So if o file problem ba re determine dy over dx in each of the following, number 1 re ba go file y equals to the big brackets into ln of x squared plus 1 minus tan inverse of 3x all to the power 6. So ke into sentše o tsebe pele go nyaka go solve problem tša mohuto, o sentše o tsebe o šomiša di differentiation rule. For example, rule tša go swana le product rule mo e le gore o file g of x e multiplyana le f of x, o file quotient rule mo e le gore wa tsa gore g of x e divide le ka f of x, or file chain rule mo tsa gore f of g of x e ka raga f of x. So o swantse go identify these three rules, or o tsebe le di rule tše dingwe tša go differentiate, swana le di power rule, constant, or na o di differentiate jwang. Mara ka raga exam o swantse o tsebe these three rule most important, or swantse o tsebe. So nto e ga kantšha batho gantši ke gore a ba tsebe go identify gore na ke eng e ba e filwe. So a re lebelele problem, a gona le function tše pedi di multiply na go lebelela di function ka mokana ga yona, wa ka nna kone function tše pedi tše di multiply yana go ra gore power rule range a yona, a gona le function tše pedi tše divide na wa ka nna a yona, a gona quotient rule. So o bona function ka raga function, ke bona function ka raga function. If a swantše o e bona wena ke tla ko bontšha na function ka raga function re e bona jwang, go re šomišang chain rule, go ra gore mo re tlo ba re bereka ka chain rule. Gore o kgone go tsa gore na o bona function ka raga function, o swantše pele o tsebe gore na ke function tše kae tše o nang le tšona mo ka raga equation le ba go fileng yona. So ge o ka e lebelela gabotse, ke tlo draw nto ka di color, o kgone go bona gone function tše kae ka mogara ra problem. Re na le function ya mathomo e le gore ke e kgolo ya mathomo, which k to the exponent 6 ke function ya mathomo, ka gore ka chain rule re bereka from outside to the inside. So ge re ya ka gare re ba le gape re ba le function ya bobedi, function ya bobedi na ke bona e le ln of x, mara ka gare ga ln go na le gape, go na le function le gona ka gare ga ln go na le function ya gona ke re bona ln of x squared plus 1, ga re function ya boka ya with 3 ke 1 2 and 3 minus wa ba le gape function ya tan, function ya tan inverse ke function le yona. Then ka re ga tan le gona ra ba leng a ba le function. So chain rule ke function ka re ga function, ra ba le function ka re ga tan e le gore ke e leng gore ke 3x, sa re ke nyaka khala ngwala 3x. So ka chain rule swantše e se bane go fetša chain rule o differentiate le function tše ka mokana ga tšona. Function ya mathomo le what's it inside to the power 6, ya bobedi ke ln, ya boraro ke what nto e leng ka raga ln which is x squared plus 1, ya 4 ke the inverse
inverse of tan, and now 5 ke 3x. So ka chain rule o solve from outside going inside. So a re solve so you tse go differential function tše ka go ka bona o solve o sa differentiate function tše ka mokana jona o tse gore go na le mistake mo o dileng o boela o lebelela gore na o ka bo le mokae. So function ya ka ntle e rileng ke function tša ka re tšwa exponent 6 ge differentiate re dropa exponent ra minus anga. For example, if re na le 6 to the power x re dropa ye 6 ra ba le 6x ra minus exponent ka 1 ra ba le 5. So ra go dropa 6 ra ngwala exponent ka mokgwa e leng ka ona tša ka ra di ngwala ka mokgwa di leng ka ona ra ngwala ln of x squared plus 1 minus tan inverse, the tan inverse of 3x all to exponent minus 1 here e le gore ke 5 ya ba so o differentiate la ka ntle bjela re ya ka gare mara ge re ya ka gare e ra go diang ra go multiply all these things ka di derivative ya tše leng ka gare. So swantše o e lebela gore na e tla jwang ntše le gore na ya go tla jwang mo swantše ngwale y prime ya gore equals to ngwala e o differentiate ka mokgwa e leng ka gona which is ke function ya ka ntle ankere. So di kala tše di batša go no bontšha gore na eng ke and go differentiate eng x squared plus 1 ka mokgwa e leng ka gona swantše re differentiate re sa ne e ngwala minus tan inverse of 3x wa tswalela bracket wa ngwala exponent 5 then go tlo differentiate tša ka gare kwa di multiply o bulela brackets or multiply o bulela brackets a o e swantše le brackets a mathomo ya ba ya di corners e ba of a c kind. So o differentiate ln ra tseba go differentiate ln of x e ba 1 over x o multiply ka di derivative ya x, derivative ya x ke 1 that's why e no ba 1 over x. So ge re tla mo ra ba ln of a se x gantšwe ke x squared plus 1 ra gore 1 over x squared plus 1 multiply by the derivative ya function ya ka gare ga ln which is ke x squared plus 1 ge differentiate x squared 2 e tla mo ke re dropa exponent ya ba 2 ra minus 1 ya ba 1 then exponent ya constant ke 0 then ga ra go multiply ka derivative ya e leng ka gare which is 2x ra minus the swantše o tseba gore go differentiate tan inverse ke tan inverse ka go n5 most ba go fa yona ba go dira tan inverse ka go formula šite ba go fa yona tan inverse tan of x e swana le 1 over 1 plus x squared gore mo bona x o e fa ka squared angle ra ngwala 1 over 1 plus x a rena ke 3x o e fa ka ra brackets 3x all squared then ra diang or multiply ka the derivative of what is inside because mo ko 1 derivative ya 1 ko 1 even ba 1 mara because mo re na le 3x ra multiply ka derivative of 3x
derivative of 3x ke 3x constant duša ka ntle o dropa 1 ya ba x ya ba 1 minus 1 ya ba 3 to exponent power of 0 e nna mo to the power 0 ra tse gore ko 1 ya ba 3 times 1 ya re fa 3 ga re morago multiply kang ka 3 wa tswalela brackets ya di-function tša ka gare so ge le so ka n5 o kwane o tlogela ba re o feditše o wane se simplify go tšwela pele gore o simplify go tšwela pele yana wane tša 2 ya multiply ka 3 ya multiply ka go n5 ba go le mmereka tša go di felletše ka mokana ga tšona so rena ge re nyaka go tšwetša pele for understanding ga gore wa gona gore equals to 6 o ngwala function ka ntle ka mokgwa e leng ka gona ka mogara o tšhentše selo o tšea ka mokgwa e leng ka gona ln of x squared plus 1 minus tan inverse of 3x to exponent 5 times wila brackets wa re 1 which are over 2x divided by x squared plus 1 minus wa tšea material ya multiply ka 1 ya fa 3 ya ba 3 over 1 plus 3x squared then go nyaka wa tswalela brackets ntse o e tswalele then ke final answer go e feleletše wa fa mareka tša go di feleletše ka mokgwa sentše o identify chain rule ka gona so ntse o tsebe pele gore na di-function gore ge ntho e ngwalele ka bontsho mo question paper batho ba kgone go identify gore na ba na le function tše kae ka chain rules ntse o differentiate function tše o di fileng ka mokana ga tšona so ntse tsona ke tše kae ka mo ke dirana le ya mathomo ke rengwe leng ka boredi ya bo direngwe leng ka boele which is ln ya boraro ke function le kana ga ln ya 4 ke rengwe ke tan inverse ya 5 ke function kana ga tan so ntse o tsebe go di identify from o nyake differentiation tša gona morotse gore na o thoma kae o thoma from ka ntle o ya ka gare o differentiate